Rambi tuon luong doy siliba sa tamo intang ay pensori kanawahon itinasunod minamang toko ralan mo gisuwayan pamanahon toko o kilong mo kikil o lumuwat ka sulong na mulong biyadati nga pamanahon na po gisong do three koto niyakat bilo tadaw doti dawan mamabang pensong wiling pomogunan kapasiyan to sanong papababang muli na sunod minamang tako ralan mo gisuwayan pamanahon toko o kilong mo kikip o gumuat ka sulo na mulang biyadati nga pamanahon na po gisong do three koton itinawtawayaan toko tulong mo gisusuway ralan pamanahon yada ay taraan o migitano babang di sunod minamang toko walang mong isuwayan pamanahon toko o kilong mo kikip o gumuat ka sulo na mulong biyadati nga pamanahon na po isang do three koton nga mulong biyadati nga pamanahon na po isang do three koton. Ituang pamagunan o gumutawayan o gumupogumbalan no ponukaraton honggori pakayaan itit pamagunan asaru o sindualan asaruit ko'y hadan no pono ko'y goritan honggori singko tunok samayang no tokiaru amrikot no kumari Yesus Kosiana no lisini Yesus awin santung malup omawi atagan soy rakoy
amri karena ku mari Yesus kosianan lisi di Yesus awin santu malu omawi akaga awin santu malu omawi akaga. Sesuai kata purimanan Tori limo Dato sinjualan Kada ketongo Haroson lihon Haroson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong memoduli Ay soko iwan sinunong kadang ketolong Yesus nason lihon masuk teko semula ko suro teko dinangan takan ko rol ginaw in sara kana katongo haro ison lihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong kadang ketemu Yesus nason lihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iwan sinunong kadang ketemu Yesus nason lihon ay soko iwan sinunong kadang ketemu Yesus nason lihon kadang ketemu nason di Yesus. Kano misi sa atakan isuang sambayang kinorohingan isuang kerjaan sorga suabon diti insan pud onsi kauyahay tu nangopasik yahay sanging pasi yahay sanging ngolas di pinuh bomantad dia mainan dadahay guna iti timpu diti magisi sa ihad isuang dat sambayang misi suab pengkuran na pohot kaindalan dahay datimpu dendo nga ginawon na padahayam magisi sa isuang na perbaktian iti may na berkatay piramutay dahan piramutan dahay gisambot simbayan ni had isuang gat pakinangahan tinasambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus amen.
ito semua. Okay, osanong paswabon. Nagi. Di man osanong ngarasabat. Ponorikot. Okay, kasabon na pabayin na hom. Insan po dat on sikaw toko tu mantad dat panghakan da ginarahingan. Iati na pa nga kaano dat magyampay kago. Isuanggat perbaktian diti. Atong bayaan ano ko dat magisusuay no panipih dati di ko sadop. Magisusuay tempo dati da minasik nagi minadop nga mantad ka kasiwatan iti kano ta ka dat kapag yampay kagud iswang perbaktian. Kaya yampay amagay tempo tu ani ba iti pelajaran ka nga moda sita kan numaro. Tino pa pelajaran dati nga numan pempohod iswanggot Matius 6 ayat 27. Hiti na po nga minoboros isay nangku ipagilitan do kayo mantadet katangaban daw katang kaboh kanud memeruhang sansikuh pakagut ralan kapasian daw sa hasta no pabati nga mantadit tampok tunturo gisam tisiku bagi dat ako na asilap sa hasta itin di kamayan ko sansikuh kang ko dito karikatahiti. Okay, jadi tajuk na pati pelajaran dati nga pertumbuhan yang perlahan-lahan. Pansusuni dit muran rulan. Muran rulan. Okay. Atong bayaan tako dat right na pako pansusuni. Mga yan dati pagalo iti tanganak. Iti na patanganak kagumayo sumuni nga magisusuay at kababayuhon, magsusuay kasikapon. Sairaan po may ito kaarikat hilak kalinik. Ina pa ikaw tatanggap na dito nga nos-nos. Ngay nga patut umur dia begini, dia boleh buat begini sudah. Yadi tigailad deh nga takay milad insalawan to iri na bagadilad din kaubasanan iswang tugas dilo. Okay, jadi iho nga tumongo obok no tidilaid sayra na po may kalinik nga patut ta iyatin mo tedadi ti tanak nutih ka nga iri na tokoy okon hindi ko idong kagumuan iti tanak iti kata sorow. Jadi ito nga nos-nos kada po patangobit nga tina-tina di kadang-kadang mo tidak panganakan mo no sidim iya dinan do itinopot tanganak pasumuni nga magyagal sedangkan da ipiahit kambar nga ay mo timiyagal iri harono hit osikapom kinipon no nga hari talaid hari alay do kolob hari alay manungkamang lebih pwede mamanaw nga iati gay akandad manu na pandad mongin sikap po mamanaw tokom ngonon do kakagya sira kaswabon ngayon dati anuy tanak tagal na kasutan ngon papanahod dilog galinting kontilom panahon o sikap ka kamamanap yun jadi umbalay dagay haro yun lumonopot nga akarahan yung hindi la papirim iri di o sikap umanaw ka o sikap matu jadi langgat akarahan di lapap suway kari nga ay o sikap po di mo munipon nila dia tanak
Aruhay pa mulai nanti gigi kapak ko tong duo. Inggo gulo isawat ko si riba. Sawat. Si riba bagi. Tahu-tahu det. Oh si kapirid memunipun nga. Oh si kapo udan. Ya di mari. Oh si kapo memunipun nga aruhay daw udan. Suai kuman tadi pangangakan. Iya din na magyari ba? Ina pa asikap pemimpun nga asikapid na pupusan. Inipon nga asikap pasumuni, asikapad auud. Jadi mo gisusuay no puludman ko piya ba? Sa karon ilatang anak dati nga. Alay da mamunipon kasari iri ay sa po dalam sejarah gisamti kalahin nga ahar ni pon natulod nga alalaid kan tagi ala iri pasalid di alaid mamanaw normal na po itanakid di ham ay tangobon mungkin da kalalambat isi do nga sa minggu ka 2 minggu ka sambulan anda ada na po tunggu dengan sabar nunukit awayaan megal ka itanak sa kira megal ka kayo right na po ka itit muran rulan da sumuni ino po hit sakot tay ka iti sumuni sunih dat ongolomok i oruhay oriyaw oruhay surupo idi kayo nga asika po sumuni kung nga ito kanupunda di pananaman sa mula hutan simpan ino po itanamon dilo nga itong oruhay gumayo aruhay sumuni nga aruhay ko onuan di kayo suay ko aruhay ko onuan aruhay rumiyaw ilo na pa kayo o ko daw miyagal ko bulian ilo salangan tok muti anda sumuni riasi tao lupian hapod taon apo ilanong kay rado po o ginayo nga may kano pa pananambit ang ngolomok miyagal ka tawairan tagahas aruhayam lumistang mo dapan susuni aruhayam kagayo nga ang ngolomok mah kaman pong aruhay na surupo edit kayo hindi durian piyata naman dati nga alay di gumayo alayd pagi gumayo hisya di nga tanda dat inapoy kayo di nga atahan muran rulan ni siya sumuni ila tanong mo nga anda dan naman kapyo jadi melodi dati intangan dahiti dat inapohit rulan no pukulan nga atahan rulan no pukulan nga atahan kumbalakod mo ng kisapi di tipagon dat antakan ko di nga hapon di nga matong 5 taon ko di mo ng kisapot mindam to kumumbal mo ti dihay misap nga tinapodi tangan akong asikap di mainan dat makan 1 makan 2 ka nga isiya na pa nga amo ako nakanda dat kapanawi dohod damo pengka pisya mo musarom mingka na ngay amo ta ko nakandad mo sigog ganing badit irin na gidi nakamanang ino pa taruhay at pukulan ng nala di jadi manta ko na padari tinga tajuk na pelajaran natin nga pertumbuhan yang perlahan-lahan isuang da karuhanian kadaw nga iya di lagi mati kadang-kadang nga perlu hidatit ingatan nitit nunoy pendalanan dati koboboyuhon di jemaat haruhit sikap na sumuni nga aruhay masurupo aransak ni siya nga aruhay hingga mandatid it aransak na nga aruhayam katingkad na di siya isuang na palayanan inapay karahian dati nga yung manguyat nga alanut to atahan isuang na palayanan
Ompeng kan ti karohanian dati kadaw. Kada dati mait mararaw na po. Hingga na po orulan nga iri na gimay tahan tukol ge. Haron mo tigahit abaptis no gi nga tok agi gina ko hibat samadad isuang na pelayanan intangan na po mantadi ka boboyhon di siyo nga tok ihati nga miagal dit tok isiyo no di kapit tabuli hari ginaw ti di bo nga ay madi atahan maruhay jadi ilan ni kumandat lologotan gi agumu uti kabaling kahangan dati tihom iti na po di karohanian dati nga asa no himo mirulan-rulan toko tu iti na pagyatin dalanan dati ti nga agumu at kabaling kahangan haron ako tompi salon haron ako saduon haron ako rotuon onsut yati na ti pagindalanan dati isu ang rohani jadi ina pada dihit ralan rohani dati di agumu na po kabaling kahangan agumu at kantob agumu kasaduon agumu luang agumu nagit no pakago kasuluh katampi salon magindalan ta kana po di isu ang rohanian nga mamirulan-rulan ta di iulokon sa kirad watang nga iyog-iyogon potil ano po atipu sumunsuy ta kana gi sa kirad harhot ran dat ulokon dati sunsuyan isu ang kabulungkutan nga maman pasikaranay kalod onsut sa kirad alamo nga ako niko maman po dati lajako gi sudah pasti mada ta kagalam arulan intan puri mo nun pa'y pangungulok ano pa katampisal mulok nagi o buli matilangan pa kayo talat arnab ki labi lawan arnab nga ulam mo napot gya kapiri isuang po pumagunan na bay na ham ogo mo itit haronay papisapot gangak ki lipos hari mo ti papilumba lipos haron ni papilumba siput babi bisa maharang nga di tayangan da turbo ki di siput babi da turbo harang nga ni dati taylalan ako na po kay titulo na magilulumba nga ilot suang talon nga ngon nga pagisasapo. Okay, jadi isuang na karohanian dati nga agumo ko boling kahangan ino po dihit man takot ti nga muran rulan takot isuang dat tindalanan rohani dati intan na tulokon intan na sunsuyan puri mo nun nohot pangungulok ino pa sunsuyan nga iyog-iyogon pa kulom ogirat kamo milos sunsuyan kamo italumpak mamila na po manta kahit adidas kampong ito yung kasut lumpo ho ito irine kumarom ito yung kakiayam. Okay, jadi harot isa o sarita dot igitan ko kasuabon may nalah harot isang ulo na mangungumo ay lanta ka na dati mangungumo dot timpunan pa nga may karilik pakaringan da ang sambulan da andadan no magadaw na po doon na giminggo nga rakitan na gi pantutud na di siya di katutuday siya hit tagad daw may na di urako kay mangurak pasusunian po ka pasusunian po di sakot mo'y napad akuri asakot ta sumunih kago nga ay mangurak pasunian po sakot kasuni managinda pomo di manging gamot pomon nanda di manging gamot
ralatan da alay ngetok kom hana-hana meransum. Jadi kopo misio anda ada gisombo na kalubok-luboki cakot ngai pangasok tadi. Pangasok saya na pun nakasok tumanud da pumatid apuri manan takad it mananam tanom ki amo na anda dandat sumunihi tinanom sanga daw tok kumoy no intong ginasok kulum harus sumuni kumoduo tadaw kumotolu o tunan na di sang tamo-tamo numaru nga iti napat mananom-nanom iti nga kakandad iti patani iti ay siya kandad numaruhi paraye daw sayra na did kabulahat to di raun da hirid kabangid dinasok no dinesyo pabuhato ngondisyo pilan nato iparay ngondisyo pingkodongot tilod papanaro o kodong nga kay sasawat nga ananaro na kita no pudan tumod matudi may pingkodong ka papanaro natok kumapuas di ginaw ko kita di tangan nanaro indahu isiyat tadaw suwab okon no gidi minumang niba tu okodong tiga dari ngon gayato gi aputut anaro inda di indo nga matay madin naputut to gya iri ni kau uulaw dit kababasog di patani idit ya di sakira na pasumuni mahan na dati pologosak da sumuni manto ko paburu pombanganon pon susuni kondi ko ngon pingkadangay ngon pilan nato oke jadi isuang da rohani dati nga milon na pohom manto ko it mau mirulan-rulan i oloyo ngair di mahit tok o ingat to kapyo nunu napahit isuanggot kabuling kahangan da rohani nga iri nagi mandatid o intangan nung ayom hinggohit apatut kumilong-kilong ka nga haro isa kunsi dahiti dadamot datid iswang kabaling kahangan pagindalanon do rohani dati ino pahit kunsi deman dati igitay nga kada takot tumangkaboh kuwatir tok kom ilo no mati kapia kuwatir at sonong gi nga pengkurah piad kada ka nga haron pa kasa kulum na kurot itu ya tinagya titulun bagi haron na pa ginawod kuwatir tumongob tumangkabo nupo boros sesuai tumangkabo tumongob tumangkabo kakuatiran kada kapia nga harohi tiginawad tumongob tangkaboh na pakasari ki bimbang risaw isuang dat kerohanian sayra na pondoh dat tumongob to kadi sayra na pondoh tumongob to ko nga okon lagi sumusa sumusa nagi mati kapit ahit kapurimanan dati din sayra tumongob ako na po atumbayaan bah umbalay ya sayran isuang katangaban oris akan ni mati ka sumuna nga ginawat tumongob kapag mga inagi karangahan nga tangob kat iya ditumungob karangahan nunuhod ako katangaban nunu korisan agungo pa korisan to kat ilan na patanganak nunu korisan oris sa may sikul oris di may sikul tu pagumukarajad ana siap moda si tagodon da sigu datang anak nga aramay nagyatang anak man kapyo bagi
nu dila Thailand mihad no makan no modop mamamain iri no mamusarod tok no di akanan ko suwab ka may galit ay sa katangaban. Lobi pun dila tanganak wago kasumandakan nuda ko katangaban ina pa tangomulok po ay so katangaban ki nga tumuh tuh po matitalad tok suhay ko tumongobot pasalamanan sawo itang akusahin hindi panan sawo itang hondo tumongob di ay sa may panan sawo haran pa di katangaban ki saya rak asawo toko nu pa kago katangaban maganak ko amo si tengah tahun na di ngapi karuha nga ay so po di tanda-tanda nga uhutan na di ang anak kali manguhat ki ay so po di hoy haro ko ay so di siya urusan ki ay so po di gumanggaraw na di ki gu ay so po di hoy renit ang nakal ay makitudok ka dah makitudok ko ako di kailo ano gini gumo na po hit kainsak ko gigyan nakararangan gidi mana katitudok kainsak ko gidi kita nganak nuno di pakanon may sikul nuno di pamalanja kainsado tanganak nga tumangkabon ako kuro na may siya didilo ka ano pati katangaban to ko lagi. Jadi umonto kit asar may panguhat timbang-timbangan hindi tuhot at kada indo kapiyadit ay ako di koilo makitudok ay komon ay milat tudukan ni barang ko kailo tomod ko. Oke, jadi saya radet kangagay latang anak iti molahi nga kampay ay tumong baka kita ina po daw ideal din katangaban nam nakatalib na mo. Jadi agu mo kanta hitid iti makikinangaw dat ay taki tay ko tadu nagi med agu mo katangaban do kayo sebagai mananga itakion tay ko taduon miladari dati kamanot da kayo na pod katangaban isuang dat suang walay nga nakatalib no nakagayo no da ko latanganak do kayo gisambot ti koruhang kayo nang papatilambu sa kapasyen sandiri ara keluarga dia lo ano di mo hampit ta tumonga bilet nga manangaki tanganak tu hino na di lo mangurus tanak no do nakasaudi mila na mangurus ato kada kau natangobot kaurus ka amo isya dit tanak daw kada na dit double it do kayo ay kainggaritan ninggarit kau na papagaya dit tanganak do kau di lain haro na di manangaki nga kada dat ay garit kau papagaya di manangaki kada no ngay hampit mintangob ge sa lagid mila yala papaindalan na kapasyon dila yala na padi nga ay ata kay katangaban ina pa milad man ta kam uhupan ta kay lod isuang dat sambayang natin tumongab di ming karakata tanganak ming karakata na wadi tanganak kamtok haroy di kagagalan dati sebagai molahing gatakuri hali piad haroy ti kamun dati ayan nimbayat tatambalut ka nga aduh ya di haroy mutit katangaban dati takuri din atau ka nakajalan ka piya tugas dati haro pa kagut tumong mo membayar CCM ngai kasusa ka piad haroy titahakot karajaan di pakayon no pa rila dadamot
Ayah agumo nakatangaban ki iti piramutan dati nga katangabani miagal po doho puji Tuhan tu kontak kapailan na kayo sa ninaruh na patit bulan 2 bulan 3 mungkin bulan 4 right na pa ko ay balanja dat untuk bersiaran ta ko ako na tumonghob tu agumuit ipagilitan na kayo dat agayo ginawa da manghup jadi iswang pa bulan 3 bulan 4 ako itu mga basalat balanja dat ay bersiaran ta ko iswang dat berasa kinarahingan iti tuman tadi panguhupan na kayo kung sikaw dit kaganan da ginaw kagayaan da ginaw na kong manghup gisang buat at ako dito mongob pasalot pangalus untuk kebersiaran puji Tuhan mantadet sa kadung na kayo agung mo na pati katangaban na kaganggarahan dati atarik na korita kicigutugis sera na pongon dati patopikad iswang rohani ilo na dangay katangaban dati lagi tumongab to ko dat atarik ka iman dati tumongab to ko atarik pinuhobo tumongab to ko nudi pambayar ay dosa dati no po ay sokotan internet tumongab to ko ay sa piramutan dati kumakin rahingan ilo nga no padala katangaban to ko iswang rohani ilo na I will go wala kagut apakay dati lo bagi I will go ugumo dilo katangaban do rohani nga tok I will go mantad dagiti ka ilo nakapiyat atutupan na Swiss ajaibot agaya ko piya katangaban to ko lagi tok kom atutupan no matidi Swiss ajaibom pahingkuro pa di nga ampakan di madadi katangaban nga jadi iswang rohani nga agumo iti katangaban dati imilem mangimbayat dati katang kabo iswang rohani dati ina pa imila dati dat ay pabuaton unsa yon nga ay sa na suway ko minsan mo to ka kumakinarahingan sumundi to ka kumakinarahingan agumo ikanta minata hiking dat ipagilitan dati tiba moy ta kana pa hiking itinapandat malalahing na tiham tok sandiri dadi mamanaw ay sa ng mga hak ipanday sukod pa nga hak akan na pa maganok kayo manda sukod nga sukudan na patatod iri nakapiyakan panghak dati sekira may hiking nga umbalo pag hindi misisinta na gigi taw kum aramay aragya mga hak kan panday tangon duon dola siki-siki tang paday kakadit kadit harit iya dito purimanan nga matigan dahi tanak wagus jadi tok iri nagi karamayan lagi dit makiyahak kasawan nando gin masing-masing ba to mamanaw nga pa may kawan naging tok naging makiyaha kakaramayan iya deh takana dad miyampay kinarahingan bo milah na po makiyahak to ko kumakinarahingan kasari tok nuno na pa nga makiyahak nah saya ko'y kasumanakan dito rin makiahak kasari nuga dito dide mi manja dusunay mi ngayon no pakagarit di mo jadi ihati kumakin narahingan mi ngayon ito ko piya nga kada pada dalay mi ngayon
mingayon-nayon ruan na pumatindat mingayon-nayon kapanganakin lagi iti adit silaw bindok ko kita mingayon-nayon. Okay, jadi ay napadadalan ka piat mayon na kinarahingan milah na po ham manta ka gya kada na liway sumuko kasari kinarahingan lah miagal ko sumambayang to ko na ham to kasapo ko pati Tuhan nga arato ako mandam ahakon ako na gi hari kan titi digi asapan pa dati ina po himasa aladi asapan pa dati da tumagwang nga paramutan man tada sambayang ngat arato akong pumatindi Tuhan naman ako nakamaahako tungagon ako no sakirad haraman dati unsa yo milohi kaditambalo dati miloh ka ako na pa nakapiad kita nung paano ko nagi wah tok kung iya di taramay iswang rohani dati nga gumot na pa kabaling kahangan dati ti iyo kayo harangay na po sayra na po kasala sa sangulon ngon dati barasay ngon taguro kada po borasat ondas kanod iya nakapiyo asuci ka ondas kanod ay sa dia karatuon pingka kanang pudi kagi iswang patindalan rohani dati mo na pati karatuon dati iyo ho piya nga agumay karatuan ko iyo kayo nga agumay karatuan do kayo magina nasihat to ko na po kada to ko nagyamait to ming hali-hali ko na yaki andas nudid iya no asusi ka atapot naging agumo karatuan dati nga mantadit agumo karatuan dati iri nakakuaan dat iyati na po nga magiyahakahak sayra na po kapuriman iti sa naratu haramini pangahak di siya kagundad harat kita siya rumatu tumitik kapay di may pangahak tu iti na po kapurimanan dat ikombal aratu gi isyo nga orhianid manghupi tulon dasway miagal dati di bandar tu asibuk talunalun sibuk ko'y talunalun sumuang kadhiri ralan tagayo mantan hiri simpang amo kono kalapos to kumagya puta pakarita nga sigog kad undorong ititiso kasyo dilo tiga may si highlight flashlight tigar digi kadilampong idi to kom ako kura na ginawa dati haron tango hopodami ni ta akatambos kadi sangulun nga paingkura ginaw no pimpapalan ni siya ka paingkura iha no di kapi tasaro ka ay sa tiade sudah pasti kano dati ki ka ay imayaan kahago na po iya anda hiriralan tagayo haray o kita no sumuang kasimpang sumandak nagi sudah pasti kad Hezron ge hay nakura tu papacan to kad ditulun dasway iyati na pangano kombal dinawayaan di siya na purimanan di siya iri dadit suway na patadaw nga iya nga kano iswang rohani dati nga may agali ditong pinay ngay kombal ta kuno pod aratu kita takod haratulun aratud miagal dati iati na inaw to si di may panghaki siya to iati kapurimandi o purimanandi siya sayra na pod haram may panghak dati kada agya may pimpapalay tok ondas kanud iya ang haray mati tanak ka haran na pa'y masaalad isu anggat itanganak may nanda pa misunudit may
mungkin manhak pendapat pangsasamo diti so kanu kanda simpari tulun andas kanu ay sa dia tanak iya mo tinga hari tanak ka manta kadahit miya galit papacahan dahil talun-alun pacanon kanu patulun da suway sudah pasti kanu ki oh kani ko andasan kanu daad ka kan kaya di nga sayra na pod tumalib to kadla talun-alun ay so no peluang dati nga haro dihat ka kago na pom iati nga iya dihi kadaw mangka ki manuhot tumalib lobi padidit mamanaw gakod insanan dati nga nakumbali mamanaw gakod sumaborang taon alun paingkuro kasusadit to pasibuk ko nga siyaw kadati nga to agayon na ginawad ditulun at tumbay ano ko papacan ko na pa ditulun at piro-piro na linayad di siya paingana da tumalim puji Tuhan abarakatan ko na da kamasya di amu ako na tumbayan dat kasambalik ko pa da ay so ito yan di jadi mahito ko na yung magyahakahak isuang rohani isuang kakorotuon ino pa yung may pangahak dati tidak semestinya ay so di siya karatuon mo gisusuay karatuon ngaman tadi kalau mo kon dati di irinodid magyahakahak to ko jadi puji Tuhan tu baino na po norotian kago dati I will go mungkin ipagilitan dati haro no hi kombalot ay isabalong patiki na kombalot na kasilapot ralan dati haro tambalot tu minay papaingat nga may nagi pintagaday dondon pa tu haro wasap popinsi baron nagi paingkay kuwa ka tu orwol gya ginawa man tadi di pangahakan diti so nga bayno naratian dati iti na potindalanon nga oporlu toko dot magyahakahak magyahakahak toko matiti at ano po magyahakak minsan sandiri kasuang opoluang iti so yun po kaunsut kaunsut ta po iti so ihirid magindalan ta kano po kaunsut ka diya hirigulo numano po buhato mamanaw-manaw ko ng pintang no pod onsut kago iti so onsut kago iti so ano kago pinabuhat daw pamanaw to mo siya intaan na kago siya onsut kago iti so kada to ko nagunaw iti adi onsut ka no po mingkakat ka diri to haro ti pumadi konsuton ka haro luwang ka sa kira na pat tumalib to ka talon-alon dahil kabon no luwangan di no luwangan ni talon-alon no pabuatan no tiwas sagid ang siyaw milon no padharot yun di no gyadi salam may kapanata sa kayo ngano nanda ponsuk ka dahil luwang konsuk dahil luwang mungkin dat may di mineral water itang akara ikinayan ngan pasumbolo tindakan no pod iya di nga juma di berkat da kumatulon da suway isay na koy lo sigagad ino pa inaonsut nga itanak no sandiri manasal pa din panalipon na din apa ayan nakasuang kuluang ay kaditanak haro nagimutigya luang hiridi kanu nga nataliban no mateno ano no tanda ay dahar luang sigagad ino pa inarato nga itanak dati jadi irino isuang dat karuhanian dati kada takon popausuwakon aratu takon po yati kada dati pologosod aratu kago hitambalot dati aunsut kanu po diri arwol pe tapurimanan nga paingatan na iwakon to karmo ti konsutan daw hiti ka hari isay activity kaumulakan dat nugay ngarani mo nampon na matad di hoy
mo giya putaputnen dagi sampunan mato mo giya putaputnen dom kadihirid dapan haratai ka goyo ano lang ihirid dahuri ka isa di tamo da si kaula katay to kumumbal pondo lang alampas so di langot madakaw lakitay ay so ima it ko under diri gulog haro pagar lang katinggi to kumumbal pondo nga sumingkakod ngay diri dahurin mo da si kasay tet saruar ay so ima kada to kami agalid diki kada do po paun suwakon iyati na po sebagai pananud da kinarahingan kada takanod imo giunsu-unsu po paunsu kono po diham tok irin na matigay kamondat mementingkan diri sendiri oke jadi aguli takadi kagulat kamu yan dat kakuatiran ilo nga anaru hida kaagulo nga kada nad iti na po katangaban nga milad mengganggu milad magampuang iti kapasian dati gisambo iyati na po nga katang kiyad ta kumantado kinarahingan nakuro gyadi ti Tuhan tu pananu da ko dia asatya ako kuma dia nga agumo tumoditi ay katang kaboh doho ka nga oratian dati uli karena iyati nupatim ang sangkiwal poijinon da kinarahingan nila katang kaboh nga ilo moy da iyati nupa nga minsamok da kumadi siya irida tujuan dati ilo nupa karisawan nila kakuatiran dat pologosan na kinarahingan da karikat kumadati nga may dad iyati no po nga minsamok kumadi siya irida hatujuan dati minsamok kapuriman to kod harhot katangkabo sorohon na dati I will go pada Tuhan iri tujuan nila jadi nununo po hit kasusan katang kabodati nga I will go man dati purimono dat tumanud da pa di dong kagumuan dat boras idi nga iya dit apakay pakaid isuang kan sa samod lah sayra no pod kawaya to kod kasusahan nga kanda dia loom ujian dari Tuhan kaki oraitan no pod ujian atarimon iri atarimon nuhit kantakan tu anggapon nugiad ujian nasa kira no pod ay irogan mini panguji mini pansuba doho ano po nga ino po ikabergantungan dati di kinarahingan nga ay ilanam haro silap sikit ta papasala ka kinarahingan nga sayra no pod ujian na kinarahingan kano tok kom iya nga monoto si demo supaya alulus ki selamat menghadapi pemeriksaan SPM SPM pada awal tahun ini monotos sila dito madad agagal iyati nga isuanggat nununo pakantakan monotos tako supaya ada agagal isuang dat monotos tako di nga magiyahakahak to ko kada didat magiratu-ratu may daina pa'y pagindalanon di karohanian dati nga alumis dagya i olomok ay gitan dati i ogirot manguhop iya di dadi to lumis ki nga kadang-kadang nipi ta ko pa ito di ay elanam hara ko pi tulun dot it kakita na padit olomok katumbayan diti sa nga ahakon ko kita kapurimanda olomok katumbayan dati nga magihop makiyahak kadang-kadang hanya mimpi nari jadi kada dati may dat hanya mimpi ni kapuriman nanti adi nga tapoton kapya dati i ang olomok mga hakit makiyahak i ang kodo i ang girot
manghak hiri nadak may talumis ki hoy jadi irin at I will go dati tibay no kada dati pologo sa ilat katang kabo ikotangob kumadati tu nabora sa hila dat akan nimati ka manambak kapuasian dati lat on tatangabil lagi kasi apatay ka kalat tumongob kadi aduya imatigad miagal ko tumongob ka na pagi nuhat pabuatan mo kadang-kadang pasarungan na may kiros atumbayaan ta kay ina pa minay kiros ikaw gumuan na minay kiros nga mantadil na tumongob tumangkabo tumangkabo na did man tadi di masala kaposiyon ngay na di kiros okay jadi sorohon na dati dat magihahak-hak to ko kada dati may arnab man dati it bu bori ki akon kay labi hiri ibu man dati dambu tu arulan nga to iri may asangal rohani dati nga manta kay dambu manta ko na po idan arnab ato ko mga hakasway dito oy duwa ni wakon nga manta kay dambu tu oloyo na pondo nga mogihahak-hak tok apakay pamala sarita dungingilog saritad arnab bombu apakay iswang rohani nga sayra no pod o purakis ko o siyaw ko o sikap ko miyagali di arnab kono pa duli idususway ki nga sayrad miyagal ko di kura-kura babag ka kura-kura ihati na pa nga kapag ihahak-hak to ko tu ayo gadid olokot di ngay nga tok kapag yamong kapag ihahak kapag yam balot tok aramay matitindalanon dati digi araraw ko na po aramay nga ino po relax to ko magindalan ki tok hirin ng marab po sarita poy nga ngis ka naman itindalanon nga ay apurimanan do apupusan ruhaid ahuyan ki okay jadi manta ka pahila no pati pelajaran da bay no record da bay no awal ta ka nakay ki ngam-ngambot pukul 5:59 jadi iswang dot pagindalanan no rohani dati agumo ko tampisalon dati agumo konsuton agumo ko saduon haran nagiit manaid megal kay tango lintago iswang rohani main na dati pasaraha kumakin narahingan tu isiyo numati sandihon dati okay jadi sikaw dat pinakinanghan dati tapat tadi ko piyan hari sabat nanda sa dapon nanda kasalo da suab to hari sabat tadi ko piyo Magsusuway katapurimanan Torili mo Dato sinduwala Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon No gitambalut Yesus kasasarit korong omong
puso ko iwan sinundaw kadang katulong Jesus na sondihon. Masuk toko sanggulan ko surot ako dinangantakan kurun ginaw impong sarang kanagatungo haro isondihon haro sondihon. Kanumisis at akad iswang nasambayang. Kinurahingan iswang kerajaan sorga, kinalimpupusan dahay magyampay di iswang dat sambayang minsisuab di bayno. Sikaw yahay to insan pod na purimanan dahay dot iswang tindalanan rohani nga harahat keperluan dahay demagyahak-ahak. O gumo karatuan dahay magisusuay kalamakan dahay nga irih nagidadi kakuaan dat ihay na po nga oporlu da magyahak-ahak iswang rohani dahay gisombot i-olomok nga ahak i-ogirat nga milumanhak na panghupan o gumukalomokon dahay may nehay ahako gisombot inapoy kapuntingan dat tisam-tisa dahay nga ano dahay mo ng kiyan santabo pagindalanan dahay datadaw dabay no nga isuang kasari hay da pangintangan no gisambuhin gano parikatan dahay nga manoy hay berkatay mantadet kapamanahan ng isam na kagulihan kako ampuna na gido sa dahay Tuhan anuan na kasehatan datada dabay no gisam manhak kasimbayanan kumadahay isuang tindalanan na kapasyan iti iti na di sambayang dahay pasaran dahay kumadia isu ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumadati tadaw da suwab magyampay ta kapakasarit isu ang dat kabaktian da misusuwab puji Tuhan tu atumaan ako dat agumun gereja di papahara kabaktian harakasahari matiot kabaktian dusun dati tinga ay lan nagindad o record ay sa ano pa kabaling kahanganom kapag yampay kasarit ako hinako po selamat hari persiapan.